салому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорои канали мо. имрӯз дар зали акои имординум Шукруддин ҳамин наврасони ҳамин диёри худмо машғулият доранд, ҷудо бозӣ мекунанд. Якчанд нафарон аз онҳо дар ҳамин бозиҳои ноҳиявӣ ҷойҳои намоёнро гирифта ва соҳиби ифтихорномаҳову медалҳо гашта ҳастанд. онҳоро барои шумо дӯстон андаке ҳам бошад навор мекунам, ки то ин ки умедвор ҳастем, ки ин ҷавонон оянда байрақбардори кишвари азизамон гарданд, на танҳо дар дохили кишвар, балки дар берун аз кишвар, яъне ки дар ҷумҳурияи Ӯзбекистону Қазоқистон дигар ҷойҳои сазоворро бигиранд. аммо барои ҳавасмандгардонии онҳо аз тарафи бахши кор бо ҷавонон варзиши ноҳияи Мастчо ифтихорномаҳо дода шудааст ба хотири бахши таътили тобистона. ҳол ман ҳар яке аз онҳоро аз наздик навор мекунам, то ин ки шумо бубинед онҳоро ва инчунин онҳо ҳавасманд шаванд, ки худашон дар ҳамин барномаҳои ҳама ҷо худашонро мебинанд ва падароншонам дида ва аз фарзандонашон хурсанд мешаванд, ки ин хел бачаҳошон соҳиби ҷойҳои намоён гаштагӣ ҳастанд аз бозиҳои ноҳиявӣ. инам бошад, яъне ки саҳми акои Абдурофеъ дар ин ҷо маълум шуда истодааст, ки воқеан тақрибан зиёда аз 15 нафар соҳиби медалҳо ифтихорномаҳо гаштагӣ ҳастанд, ки воқеан устоз бо шогирдошон кор мекунанд. иншоалло ин бачаҳоро умедвор шаванд, ки дар бозиҳои оянда инҳо низ соҳиби ҳамин хел ифтихорномаву медалҳо мегарданд. баракӣ ованд дӯстон. видео ба ҳаматон писанд бошад, ҳатман подписатсия ва лайка фаромӯш намекунед. ягон хел сухани табрикишон мекунед дар ҳаққи шумо. барои иштироки муваффақият, барои аз номи ҳамаи коллектив ба бачаҳо як табрик, як қарсанг медиҳам. буштиги ҷудо ғайр аз стойки кор кардам дар партерам, ки вақте стойки вақте ки партерам меғалтонем, ки сперника бояд то партер кор кунем. ҳолите мешад сперник меғалтонем, ки ба вақти медравай судя время метиҳад, секомиш мегӯд медонем бояд. дар ҳамин ҳолат чӣ кунам? дар ҳамин ҳолат то сперники доштам, сперник яктарафаям намаша тахтапӯш. ибари бачаҳои калон аз синфҳои 5-6 боло, синфҳои 1-2-3 мумкин нест буди 6 бурафтан ё ба ливои 10 бурафтан. дар ҳамин ҳолат як то ҳамто доштем. ҳамин ҳолат бачаҳо ҳамин по бояд ин киф ёдонам. вақте ки по омад даст мебурбад ба ливои приём. дар ҳамин ҳолат чӣ кор кардан накунад? дидед бурафтем, пешова ҳаракат мекунем, даст уже маҳкам шуд гирад замо кайдааст. якум полежение ҳам хапидем, бурафт шудем, фирга шудем. ҳаракат карда сперник ҳаракат карда хито кунад, даст бурафтана ба ливои приём. якум дар ҳолати ҷумӣ. дуюм ҳолат бачаҳо, дуюм ҳолат ҳам дару бурафт шудем, ба ливои бурафт шудем. як дару ин ҳаракат кард, хито кард шудай дастош бачаҳо то бояд замо гирам. ҳамин дасте дар ҳамин ҷай, ҳамин даст метавонӣ биёй киминои худат хоҳӣ кимино қад хоҳӣ кимино напида. ҳамин даст ҳамин орини асламда бир худо дакора. вақте ки даст ҳам тумад нигаҳ кунед бачаҳо, як майда хвова мебурба даст дар ҳисоби чиз, дар ҳисоби ҳамин орин. имрӯз аксарият илҳом асламда боз кард. вақте ки дар партер задем нигаҳ кунед, ҳамин вақте ки ҳамта қалти дигаи сперник мегирем, киминоро мегирем, ҳаракат мекунем, болои челес небиёд, болои анголак небиёд. он то биёд бачаҳо мумкин нест. калаш агар зер кунад, то киминор он то болои анголак борем, мумкин нест. ва агар кулме дар вақти бодирам бошад, киминот биёд, болои анголка биёд, судя ҳам то ишора мекунӣ, судя мебинад, бодир медодад. ҳаракат мекунем бачаҳо, kalta meqib men dastlab.
وقتی که دای هول های باید تو میتپید میبریم من هولت میشد تو میبریم نه هم پشتی که قاطی دست میگیرید نه دست میگیرید میپرتید پیش او میبریم بودی 6 پیام هم فهمی هولت میشد در تا میمونه بولو کور کسا میگه هولت در تا بوده سوی انمی هولا دست انمی پای دایره که دیرش میتونم دست میبریم من میگه دست میگیره میبریم خوی طرف گیره خوی طرف گیره طرف هم گیره من طرف هم میبریم فهمیده هولت های پاتو کجا نگاه کن دای هولت چیکار کنن گوز کرده انمی زونیر زیر منم چی خود میدرو دیدم دست میگیرم دست کشیش میگیرم رو گل نمیره من یا میرو با فهمو یک گوری استوس کار میکنم نگاه کن نگاه کن هم تو گفتی بیای گور میدرو ره ایروی اشکام نه هر کم نه ایروی انگول کش برلا کو چبا این طرف اگر سر خودش دورات نمیمونه کور رفتن پیشوبا همین چیفترشکی میشه تورد رو آورد. وقتی دیگه حالت تورد رو آوردیم دست نبولون میتپیم دست میداریم دست. وقتی باید بوی خودی تو زیر کسودیش کور میپرتیم میترم رو گول میبرم. در این حالت نشود دست شد میگیرم. میبرم نخواه. هم فهمید؟ ادر پار نپار جو میشد همین پیرمور اترابوت که میکنیم. الیس که نمیبرد دست میشد فقط اترابوت که. پهله که استوی که پیرمور اترابوت میکنیم همین او در جنگل را او دیشش را اپارت کن میکنیم. هم فهمو؟ پار نپار جو شد. این بود چندی از پیرمور برای همین نمودی پارتر کار کردم. گوشمو بودم من محمد خوجا باقی سربران خانواده باشید واقعا جوانها رو دستگیری کردن که اینها آینده این دولت ملت هستند که در میدانهای جهانی یک صاحب دستاوردهای خوب شوند و از این دیده بهتر شوند. باقی سربران خانواده باشید. این بود انده که برای شما دوستان از زال اکوی امردین که نوحی مسجو جماعتی مسجو اخیده سامانیانی که اساسی خودگوی دیخونی سامانیان در همین جایگاه شده از همین زال اکوی امردین باقی سربلند و خانواده باشه. و آدرس اینجا با همسایگی و است فیزلیچیب نیستی سینا زال در اینجا واقع شده است. اینجا زال برای اون آب و تاب دادن بدن هم نیست وجود دارد. در این دویم آشیانه یک جای مایده است. همینجا جوانو تمرین کردن. این بود انده که برای شما دوستان نوار گرفتیم. ویدیو با شما پسند آمده باشه حتما فکر و اندیشه خودتون در زیر نوار گذارید.